Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Namuntlha ku nga siku ra vuntseu eka n'hweti ya Mudyaxihi kwala ka lembe ra 2025 hi fiki hi hlangana na nkandziyiso wa murhangaphandla Benny Mayengani the President va ri na tshinya vantshwa naswona a va burisana hi album ya Benny Mayengani the President ya le ka lembe ra 2025 laha va nga tivisa leswaku ri album ya Benny Mayengani the President yi ta humeka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2025 kasi hi ta tsundzuka leswaku na N'wexemu yi humeka n'hweti ya Nhlangula se na le ka lembe ra 2025 yi ta hi ya huma hi n'hweti ya Nhlangula kambe eka nkandziyiso lowu Benny Mayengani the President va nga ku burisaneni na tshinya vantshwa u na xikombelo eka Benny Mayengani the President leswaku ri va hunguta swin'wanyana a hi voneni nkandziyiso lowuwani. Tshinya vantshwa ni na president xivumi xa misava hinkwayo international so October la ku mi phamela swakudya swa ku aka miri swakudya swa ku loko munhu a yingisela swona i sure a nga si dya swakudya so sweswi na president laha miri ya mi promisa ku ya huma rini October na ya ku na swin'wana ni komberinyana ku va swi hunguta ku hayi a swi tshamisekanga ku la ku tika laha sweswi ni ta ku chaveleni ku ni swi twini u lava ni hunguta biriviri ni hunguta chukele mi hunguta biriviri president mi faka ni na chukele ku Okay, a hi khomeni kwalano xana tshinya vantshwa loko a ku Benny Mayengani the President va hungusa biriviri a nga va karhi a vula yini ke hi vona ingaku tshinya vantshwa a vula leswaku ri Benny Mayengani the President va hunguta beef va tata chukele hi mhaka ya ku chukele hi ku twisisa ka mina ndzi vona ingaku u vula tinghoma leti ti nga ri ku na beef exikarhi leti ku ngo va tinghoma ta ku tsakisa vanhu ti nga ri na beef ivi biriviri u vula tinghoma leti nga taleliwa hi beef se hi ndlela yin'wanyana tshinya vantshwa u vula leswaku ri Benny Mayengani the President eka lembe ra 2025 a va hungutinyana beef a hi voneni nkandziyiso loko ya emahlweni. swin'wana leswi ni nga swi twa laha swi nga endleka un'wana mi kuma ku se a va traumatise a mihleketweni loko ya chucheka la album so no kombela president loko za ku kombela ni kombela ku mi ya no vaseketeri ma swi tiva ku president before va humesa album va fanele va tisa ka tshinya a ta ka hearing ni ta yingisela album liya ni twa swihoxo ku va hoxe kwini valungu hi me ni lunghisa ku album ya president yi ololoka straight se ni hunguta biriviri ni ngetela chukele ya susana biriviri mi tatisa chukele swi hetisile inkomo president Mi ta va mi swi twini leswaku ri tshinya vantshwa va tshikelela ku vula leswaku ri Benny Mayengani the President a va hunguti biriviri xana swi ta koteka leswaku ri Benny Mayengani the President va hunguta beef ke mina hi ku vona ka mina ni vona nga ku Benny Mayengani the President beef a va nge yi hungusi hi mhaka ku loko hi langutini beef yi fika yi tirha swinene naswona hi ta tsundzuka leswaku ri kwala ka lembe ra 2025 Benny Mayengani the President va tshembisi leswaku ri eka album ya vona leyi nga ta huma nyan'waka va ya tselekela Dr Sithole beef kasi tani hi ntolovelo ha swi tiva leswaku ri swa boha leswaku ri na xiyimbeleri Mr Power Sikuliyeza Ndlovu na vona va ta tlula na nghoma leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.